технологияҳои инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар буда заминаҳои инфраструктури иқтисоди рақамӣ ва асосҳои ҳуқуқии соҳа ташкилу тақвият ёфтанд. бо дарки муҳимияти мавзӯъ дар шароити муосири рушду таҳкими тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва дар ин ҷода вусъат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисоди миллӣ ва рушди равандҳои инноватсионии кишвар. ибтикори мазкур ҷиҳати рушди инфраструктури рақамӣ, таъсиси марказҳои коркард ва хазинаи мукаммали миллии маълумот заминагузор гардида, дар ин радиф рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ба роҳ монда мешавад. хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар намудани маъмурикунонии гумрук, сатҳу сифати хизматрасониҳои электронӣ, вусъат бахшидан ба ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, ташкили мубодилаи иттилооти пешакӣ бо дигар кишварҳо дар бораи мол ва воситаҳои нақлиётӣ тавассути сарҳади гумрукӣ интиқолшаванда ва бо ин васила кам намудани таъсири омилҳои инсонӣ пайваста чораҷӯӣ менамояд. дар хадамоти гумрук маркази коркарди маълумоти иловагӣ бо ҷиҳозонидани таҷҳизотҳои муосири пуриқтидори серверии компютерӣ насб ва мавриди истифода қарор дода шудааст. маркази ҳолатҳо ин воҳиди махсусе мебошад ки тавассути шабакаи баландсуръат бо воҳидҳои сохтории мақомоти гумрук пайваст буда барои назорати фосилавии иншооти гумрукӣ дар вақти воқеӣ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилооти дорои имкониятҳои васеъ, инчунин дар асоси таҷрибаи пешқадами мақомоти гумруки кишварҳои хориҷӣ ба роҳ мондани усулҳои таҳлилӣ пешбинӣ шудааст. марказ ҳамоҳангсозии байни идоравиро дар самти назорати фаъолияти гузаргоҳҳои автомобилӣ, роҳи оҳан ва фурудгоҳҳо пурзур намуда иқтидори таҳлилии мақомоти гумрукро дар самти пешбурди фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ зиёд хоҳад кард. маркази мазкур ҳамчунин ба ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили муттамаркази иттилоот, ҳамкорӣ дар самти табодули иттилоот бо сохторҳои давлатӣ ва кишварҳои хориҷӣ дар самти мубориза бо қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ мусоидат хоҳад намуд. марказ дорои барномаи идоракунии махсус буда ҳамгироии он дар шакли санҷишӣ бо тарозуи рақамӣ, камераҳои мушоҳидавӣ ва аксҳои рентгении дидбонгоҳҳои гумрукӣ назди сарҳадӣ ба роҳ монда шудааст. қатъи назар аз корҳои анҷомшуда, хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ баҳри тақвияти инфраструктури рақамӣ, истифодаи васеъи зеҳни сунъӣ дар пешниҳоди хизматрасониҳо, аҳамияти киберии махзанҳои маълумот ва рушди соҳибкории рақамӣ ва савдои электронӣ чораҳои дахлдорро роҳандозӣ хоҳад кард. соли 2024 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба беш аз 150 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он ба 8.4% расонида шуд. қобили зикр аст ки дар 5 соли охир суръати рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоби миёна 7.7%-ро ташкил дод. тоҷикон оинаи таърихи миллат. Тоҷикистон ба истиқболи 35 солагии истиқлолияти давлатӣ корзори ҳамарӯза бо забонҳои гуногуни дунё тоҷикистон бо ташаббусҳои байналмилалӣ дар сайёрат давлати пешниҳоди ташаббускор ва фатҳу нусрат фуруғи субҳи доноӣ мақомоти амният бояд беш аз ҳар вақти дигар ҳушёр бошанд. сайру саёҳат барои саноатӣ ва кишоварзӣ ва илм фуруғи маърифат роҳнамои ҷомеа тоҷикистони озоду соҳибихтиёр دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید.
ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. саҳифаи нав дар таърихи равобити дуҷонибаву бисёрҷонибаи тоҷикистону эрон. 16 январ маросими истиқболи бошукӯҳи меҳмони олимақом дар майдони қасри миллат баргузор шуд. таҳкими муносибатҳои дӯстона, мулоқоту музокироти сатҳи олӣ, имзои санадҳои нави ҳамкорӣ ва нақшаҳои мушаххас барои рушди ҳамгироӣ дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пезешкиён ба ҷумҳурии Тоҷикистон. шонздаҳуми январ маросими бошукӯҳи истиқболи президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пезешкиён дар майдони қасри миллат ки ба хотири нахустин сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста буд баргузор гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пезешкиёнро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. برای استقبال از بین اومده باش. جناب عالی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران بتالیون قراول فخری با مناسبت تشریف دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر بتالیون قراول فخری پادپالکونیک اشورزاده. سلام علیکم. رئیس مجلس ملی خوشبختم.
خوشحالم از دیدار شما. رئیس مجلس نمایندگان مجلس. حال شما خوبه؟ نخست وزیر. خوشبختیم. رئیس دفتر رئیس جمهور. خوشبختم خانم. رئیس دفتر سلام علیکم. وزیر اقتصاد. سلام علیکم. محترم جناب عالی رئیس جمهوری اسلامی ایران، شما را صمیمانه به خانه خودتان خیر آمدید. خیلی ممنونم. خیلی هم خوشحالم اینجا خدمت شما این. همکاری‌های ما خیلی در سطح بلند قرار دارد. ما از رفت همکاری‌ها قرار نرسید. قریب پای 2-3 سال اخیر در همه سمت‌ها رشد کردند. باوری کامل دارم که سفر امروزه شما امکانیت قوه نو در روابطی بلند سمت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. سفر شما سفری با برکت است. خیلی ممنونم. شما خیلی متشکرم. من بسیار خوشحالم اینجا میام خدمت شما. احساس قربت هم نمی کنم. مثل کشور خودمونه. خیابوناش، ساختموناش، میدانهاش همش آشناست برای ما. تو کتابامون، تو مدرسه، درسامون همین اسمایی که شما رو خیابونا گذاشتید، رو میدونا گذاشتید جزء درسای ماست. میخونیم، احساس میکنیم در حقیقت در ایرانیم. این خیلی برای من جالب و قشنگه، چون تو هیچ نقطه ای از دنیای چنین جایی رو ما دیگه سراغ نداریم. اختصاص هم مال شماست. خیلی خوشحالیم. این ارتباطات قطعا میتونه خیلی قوی تر بشه، خیلی بهتر بشه در تمام زمینه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی. میتونیم اون روابط گذشته‌مون رو قوی‌تر و محکم‌تر و بیشتر بکنیم. به همدیگه هم میتونیم کمک بکنیم در توسعه و رشد و همه زمینه‌هایی که امکان پذیر. ما آماده ایم. خیلی هم خوشحالیم اینجا خدمت شما ایم. سلامت باشید. سلامت باشید. شما را دعوت میکنیم که در جشن نوروز بیایید. ما برای همین هم روادید را از بین برداشتیم. جشن نوروز ما جشن خانوادگی نیست، جشن عمومی ملی است. همه خرسندی میکنن. 12 روز نیست، 1 ماه. 1 ماه. تمام گوشه کنار مملکت خرسندی شما دید. بررسی مجموعی وسیع مسائل وابسته به تحکیم و گسترش رابطه‌های دوستی و همکاری تاجیکستان و ایران در ملاقات خصوصی سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم مسعود پزشکیان آغاز یافته در مذاکرات رسمی با اشتراک هیئت‌های دو جانب در قصر ملت ادامه یافت. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مهمان والامقام را صمیمانه خیر مقدم گفته ذکر نمودند که مردمان تاجیکستان و ایران را مشترکات بزوال تاریخی و فرهنگی و تمدنی به هم میپیوندند.
таъкид гардид ки нақши муассири ин муштаракот дар таҳкими фазои ҳусни тафоҳум, эътимод ва эҳтироми ҳамдигарӣ миёни ду кишвари ба ҳам дӯсту ҳамкеш ва бародари мо сол ба сол бештар эҳсос мегардад. аз сатҳу муҳтавои имрӯзаи муносибатҳои гуногунҷанбаи тоҷикистону эрон изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ҷаноби оли масъуди пизишкиён, раиси муҳтарами ҷумҳурии исломии эрон, нахуст шумо ва ҳайати ҳамроҳонатонро ба сарзамини тоҷикистон самимона хушомадид мегӯям. мардумони тоҷикистону эронро муштаракоти безаволи таърихиву фарҳангӣ ба ҳам мепайвандад. нақши муассири ин муштаракот дар таҳкими фазои ҳусни тафоҳум, эътимод ва эҳтироми ҳамдигарӣ миёни ду кишвари бо ҳам дӯсту ҳамкеш ва бародари мо сол ба сол бештар эҳсос мегардад. ин фурсатро барои баррасии маҷмӯи масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ ва дарёфти роҳҳои таҳкиму густариши ҳамкориҳоямон бо ҳузури ҳайатҳои дуҷониб мусоидат менамояд. бовар дорам ки мулоқоту музокироти имрӯзаамон дар ин ҷода босамар хоҳанд буд. бори дигар ташрифи шуморо ба тоҷикистон хайрамақдам гуфта бо камоли майл риштаи суханро ба шумо бародари гиромӣ медиҳам. رئیس جمهور محترم تاجیکستان، برادر عزیز جناب امام علی رحمان، خوشحالم که امروز و از دیروز در خدمت شما هستیم. وجود ما در اینجا احساس در حقیقت برادری، دوستی، صمیمیت از درون قلب و وجود است و شما جز اون کشورهایی هستید که ما احساس میکنیم کشور خودمانید در حقیقت در یک جای دیگر و در یک منطقه دیگر و احساس دوستی و برادری رو با شما از صمیم قلب داریم. وجود ما در اینجا و شما در ایران میتونه همکاری های بسیار عمیق، خوب و برادرانه و صمیمی داشته باشه. ما آماده ایم در تمام زمینه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و مسائل سیاسی و امنیتی با شما همکاری‌های بسیار صمیمانه‌ای داشته باشیم. گفتگوهایی که با هم دیگه داشتیم، گفتگوهایی که وزرای محترم با کارشناسان و وزرای شما در کشور داشتن که انشالله منجر به امضای توافقنامه‌هایی خواهد شد که البته اینا ابتدای کاره. ما میتونیم خیلی بیشتر از اینها با همدیگه همکاریامون رو عمیق‌تر بکنیم و این رفت و آمدها میتونه کمک بکنه به ما در تمام زمینه‌ها. شما به ما کمک بکنید، ما به شما کمک بکنیم و بتونیم در منطقه با همدیگه مشکلاتی رو هم که وجود داره از نظر امنیتی سیاسی میانجیگری کنیم و حل کنیم و اختلافات رو بین مسلمان‌ها از بین ببریم. شما این توان دارید این کار رو بکنید. ما با هم دیگه میتونیم مسائلی که در منطقه وجود داره با میانجیگری هایی که با هم دیگه میتونیم انجام بدیم انشالله بهبود ببخشیم. من خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و امیدوارم که این ارتباط حتما بیشتر خواهد شد و بهتر. خیلی متشکرم از مهمان نوازی گرم و صمیمانه شما. قلبا تشکر میکنم. سلامت باشید. ضمن مذاکرات مجموعی وسیع مسائل وابسته به توسعه همکاری در بخش‌های سیاست، اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری، امنیت، علم و فرهنگ، تندرستی و دیگر جنبه‌های مورد توجه دو جانب گفتگوی سودبخش صورت گرفت. گسترش همکاری در بخش‌های گوناگون صنعت از جمله کارکرد معدن، استحصال مصالح ساختمان، خوراکواری، داروواری، соҳаҳои энергетика, кишоварзӣ ва истифодаи васеъ аз минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон, ҳамчунин аз зарфиятҳои нақлиётиву транзитии Эрон бахусус бандарҳои Чобаҳор ва Бандар Аббос ба нафъи ҳарду ҷониб номида шуд. зикр гардид ки ҳоло дар Тоҷикистон 160 ширкат бо сармояи эронӣ фаъолият дорад
ва соли 2024 ҳаҷми интиқоли молу коло нисбат ба 2 соли пеш 3.2 баробар афзоиш ёфт. фаъолгардонии бештари комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ, кори мунтазами шуро ва кумитаи муштараки соҳибкориву сармоягузорӣ, татбиқи ҳамаҷонибаи барномаи ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ то соли 2030 ва нақшаи роҳи он муҳим дониста шуд. ба зарурати густариши робитаҳои байнипарлумонӣ ҳам таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. тавсияи минбаъдаи равобити байнипарлумонӣ ангезаи муҳими қаробату наздикии бештари ду ҷониб арзёбӣ карда шуд. ду ҷониб таҳкиму тавсияи робитаҳои илмию фарҳангиро муҳим дониста, алоқамандии худро ба роҳандозии иқдомҳои муштарак ҷиҳати ҳифзи арзишҳо ва мероси муштараки таърихиву фарҳангӣ ва тамаддунӣ иброз доштанд. табодули андешаҳо ҳамчунин атрофи мавзӯъҳои гуногуни ҳамкорӣ доир ба масоили минтақавию ҷаҳонии мавриди таваҷҷӯҳи ду кишвари дӯст ҷараён гирифт. дар ин робита зарурати ҳамкории ҳамоҳанг дар минтақа ва ҷаҳон дар мубориза бо зуҳуроти номатлуби терроризму ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ ва киберӣ таъкид карда шуд. аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии тоҷикистону эрон бо иштирок ва дар ҳузури президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам Масъуд Пезишкиён 23 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. зери баёнияи муштараки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии исломии эрон сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Масъуд Пезишкиён имзо гузоштанд. дигар санадҳои имзошуда барномаи ҳамкорӣ миёни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати умури хориҷии ҷумҳурии исломии эрон, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати саҳомии намоишгоҳҳои байналмилалии ҷумҳурии исломии эрон дар соҳаи намоишгоҳӣ, барномаи иҷрои ҳамкорӣ миёни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони банодир ва дарёнавардии ҷумҳурии исломии эрон дар рушди транзити бор тариқи бандари чобаҳор, ёддошти тафоҳум миёни агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва ташкилоти генералии нозиротии ҷумҳурии исломии эрон оид ба ҳамкорӣ дар самти муқовимат ба коррупсия, ёддошти тафоҳуми омӯзишӣ миёни хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маъмурияти гумруки ҷумҳурии исломии эрон, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони миллии стандарти ҷумҳурии исломии эрон дар соҳаи стандартизатсия ва метрология, ёддошти тафоҳум дар заминаи беҳдошти чорво ва байторӣ миёни кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати ҷиҳоди кишоварзии ҷумҳурии исломии эрон, ёддошти тафоҳум миёни кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ноиби президент оид ба кор бо занон ва оилаи ҷумҳурии исломии эрон оид ба ҳамкорӣ дар самти занон ва оила, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази омори ҷумҳурии исломии эрон, ёддошти тафоҳум миёни саридораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони аснод ва китобхонаи миллии ҷумҳурии исломии эрон, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати иртиботот ва фановарии иттилооти ҷумҳурии исломии эрон, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкории миёни муассисаи давлатии маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази таҳқиқоти илмии маҷмаи ҷаҳонии тақриби мазоҳиби исломии ҷумҳурии исломии эрон, ёддошти тафоҳум миёни вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати мероси фарҳангӣ, гардишгарӣ ва саноеи дастии ҷумҳурии исломии эрон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳунарҳои миллӣ ва муосир,
ёдошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази пажӯҳишии шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон, ёдошти тафоҳум миёни маркази ҷумҳуриявии илмии хуни тоҷикистон ва созмони интиқоли хуни Эрон, барномаи амалҳои муштарак ба ёдошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони беҳзистии ҷумҳурии исломии Эрон дар заминаҳои иҷтимоӣ ва ҳимоят аз гурӯҳҳои осебпазир, ёдошти тафоҳум миёни академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва пажӯҳишгоҳи муҳандисии генетика ва биотехнологияи ҷумҳурии исломии Эрон, ёдошти тафоҳум миёни донишгоҳи миллии тоҷикистон ва пажӯҳишгоҳи муҳандисии генетика ва биотехнологияи ҷумҳурии исломии Эрон, ёдошти тафоҳум миёни донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва пажӯҳишгоҳи муҳандисии генетика ва биотехнологияи ҷумҳурии исломии Эрон, ёдошти тафоҳум миёни донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ва пажӯҳишгоҳи муҳандисии генетика ва биотехнологияи ҷумҳурии исломии Эрон. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пезишкиён пас аз мулоқоту музокирот ва маросими имзои санадҳо барои воситаҳои ахбори умум нишасти матбуотӣ оростанд. муҳтарам намояндагони васоити ахбори омма, дар оғоз бори дигар ташрифи меҳмони гиромӣ раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пезишкиён ва ҳайати ҳамроҳонашонро ба ҷумҳурии Тоҷикистон самимона хайрамақдам мегӯям. мо таваҷҷӯҳи хосаи ҷумҳурии исломии Эронро нисбат ба ҷумҳурии Тоҷикистон қадр мекунем. музокироту вохӯриҳои имрӯза мисли ҳамеша дар фазои дӯстона, ҳусни тафоҳум, эътимод ва эҳтироми ҳамдигарӣ сурат гирифтанд. дар ҷараёни мулоқоти хоса ва васеъ бо иштироки ҳайатҳо маҷмӯи васеъи масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи ду кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар фарҷоми музокирот як силсила санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расиданд, ки заминаи ҳуқуқии муносибатҳои ду ҷонибро такмил медиҳанд. ҷониби Тоҷикистон натиҷаҳои муколамаи имрӯзаи сатҳи олиро баланд арзёбӣ мекунад. итминон дорам, ки мувофиқаҳои ҳосилшуда барои идомаи густариши робитаҳои ду кишвар дар соҳаҳои гуногун заминаи мусоид фароҳам меоварад. мо ҷонибдории худро аз идомаи муколамаи созандаи сиёсии байни ду давлат дар сатҳҳои мухталиф иброз доштем. кишвари мо аз густариши равобити байни парлумонӣ, табодули сафарҳои расмии роҳбарони парлумонҳои ду кишвари дӯст ва фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии байни парлумонӣ изҳори ризоят намуд. ҳамзамон боид таъкид гардид, ки соҳаҳои тиҷорату иқтисод аз ҷумлаи самтҳои дорои авлавият дар муносибатҳои дуҷонибаи мо маҳсуб меёбанд. қобили зикр аст, ки таи солҳои охир муомилоти тиҷоратии дуҷониба суръати тоза пайдо карда, солҳои гузашта ба зиёда аз 50% афзоиш ёфт. зимнан тақвияти фаъолияти абзорҳои дуҷониба аз ҷумла комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ, ҳамчунин шӯро ва кумитаи муштараки соҳибкориву сармоягузорӣ муҳим арзёбӣ гардид. ҷониби Тоҷикистон зарурати саъю талоши бештари ниҳодҳои дахлдори ду кишварро дар татбиқи ҳамаҷонибаи барномаи дарозмуддати ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ то соли 2030 мелодӣ ва нақшаи роҳи он зикр кард. мо алоқамандии худро ба рушди ҳамкориҳо дар самти сармоягузорӣ бо ҷумҳурии исломии Эрон иброз доштем. дар ин замина
استفاده وسیع از امکانات منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان با منفعت جانب‌ها دانسته شد. جانب ما اینچنین از ظرفیت‌های فراوان بخش‌های صنعت معدن، ساختمان، خوراکه، داروسازی، ساحه‌های انرژتیک، نقلیات، فناوری، کشاورزی و ساحه‌های دیگری مورد توجه یادآور شد. دیروز در شهر دوشنبه در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت محترم جمهوری اسلامی ایران مکالمه نمایندگان بخش خصوصی دو کشور برگزار گردید. در چارچوب آن جانب‌ها 13 سند همکاری را با مبلغی بیش از 450 میلیون دلار به امضا رسانیدند که خود باز یک نشانه موجود بودن امکانیت‌های فراح برای همکاری صاحبکاران و سرمایه‌گذاران ما در سمت‌های مذکور میباشد. کشور ما با رشد بیشتر همکاری‌های دوجانبه در بخش انرژتیک و ضرورت راه‌اندازی اقدامات مؤثر در این جهت تاکید کرد. در رفت مذاکرات با تمایل افزایش انتقال مال و کالا میان دو کشور در سالهای اخیر اشاره گردید. وابسته به این ضرورت استفاده ثمره بخش از ظرفیت‌های بزرگ نقلیاتی و ترانزیتی جانب‌ها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین راجع به استفاده به ظرفیت‌های بندرهای چابهار و بندر عباس با عنوان زمینه مساعد حمل و نقل مال و محصولات تبادل نظر انجام یافت. جانب ما تقویت همکاری‌ها در ساحه کشاورزی بخصوص در بخش‌های باغپروری، تأسیس نیالخانه‌ها و استفاده تکنولوژی‌های معاصر آبیاری را به نفع کار دانست. ضمن استقبال از لغو نظام روادید بین دو کشور نقش تاثیرگذار این اقدام به رشد ساحه گردشگری ذکر گردید. با ضرورت همکاری باز هم بیشتر را در ساحه طب بخصوص رشد بخش داروسازی مشترک و بازآموزی متخصصان ساحه مهم ارزیابی کردیم. با توجه به مشترکات زیاد تاریخی و فرهنگی و زبانی توسعه بیش از پیش روابط در ساحه علم و فرهنگ و آموزش و پژوهش ضرور دانسته شد. با در نظر داشت وضع حساس امروزه در جهان و منطقه اهمیت همکاری‌ها در ساحه امنیت مورد تاکید قرار گرفت. در این زمینه ضرورت تقویت همکاری‌ها در راه مبارزه با ظهورات تروریسم و افراطگرایی، اینچنین قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های متشکل فراملی از جمله جنایت‌های سایبری با منفعت دو کشور و منطقه معنیداد گردید. ما اهمیت همکاری‌های مشترک را برای رسانیدن کمک‌های مورد نیاز به مردم افغانستان و مساعدت در استقرار صلح و ثبات در این کشور همسایه تاکید کردیم. جانب تاجیکستان از ادامه وضع فاجعه‌بار در نوار غزه اظهار نگرانی کرد. وابسته به این ضرورت اندیشیدن چاره‌های فوری جامعه جهانی جهت خاتمه ناآرامی‌ها در خاورمیانه تاکید کرده شد. در رابطه با این تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد عاید به قضیه فلسطین و رعایت حقوق بین المللی بار دیگر اظهار نمود. حاضرین گرامی، در جریان مذاکرات ما از حالت و روند شریکی با ایران در دایره نهادهای بین المللی و منطقوی اظهار رضایت کردیم. آمادگی جانب خود را جهت ادامه این روند ابراز داشت. تاجیکستان با کشور دوست برای دستگیری دائمی از تشابه‌های بین المللی خود از جمله در موضوع آب و اقلیم سپاسگزاری نمود. در مجموع ما نتیجه سفر دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران جناب مسعود پزشکیان را همچون آغاز مرحله جدید
در رشد و توسعه مناسبت‌های گوناگون جنبه با این کشور دوست و برادر ارزیابی می‌نماییم. در فرجام سخن خود به شما جناب عالی صحتمندی و کامیابی‌ها و با مردم دوست و برادر ایران صلح و آسایش و پیشرفت روزافزون آرزو می‌نمایم. حالا با کمال میل رشته سخن را به شما برادر گرامی می‌دهم. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از میزبانی و مهمان نوازی برادر عزیزم جناب آقای امام علی رحمان، دولت و ملت محترم تاجیکستان تشکر میکنم. پیوندهای تاریخی، تمدنی و زبان مشترک پارسی نشان از عمق دوستی و قرابت میان دو کشور است. تاجیکستان یکی از شرکای راهبردی ما در منطقه و روابط همسایگی عمیق بین ما دو کشور هست. طی سالهای اخیر تحرک قابل توجهی را در جهت توسعه همکاری‌ها میان دو کشور شاهد هستیم. امروز 23 سند در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت دام، خدمات گمرکی، همکاری فراجا، سیستم‌های الکترونیکی، همکاری‌های هنری، فناوری اطلاعات، تمدید روادید، بیانیه مشترک و پیمان‌های مختلفی به امضای مقامات دو کشور رسید. امیدواریم با اجرایی سازی اسناد شاهد برداشت گام‌های جدی در روند همکاری‌های دو کشور و رسیدن سریع به نقطه مطلوب باشیم. با توجه به مشخصات و متغیرهای موجود در اقتصاد دو کشور، منافع مشترک زیادی با تاجیکستان داریم. اجرای ابتکارهای جدید طراحی شده قطعاً تأثیر شایسته‌ای در اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی مردمانمان خواهد داشت. بسترهای لازم برای عبور از مرز نیم میلیارد دلاری تجارت میان دو کشور به راحتی قابل حصول است. دو کشور دارای ظرفیت‌های فراوانی برای تأمین بخش مهمی از کالاهای مورد نیاز یکدیگر را دارند. لذا به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه‌ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تأکید می‌نماییم. ارائه تسهیلات مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود و به موضوعات مهم دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، زیست محیطی مورد توافق قرار خواهد گرفت. در ارتباط با بسیاری از موضوعات و تحولات منطقه‌ای از جمله در موضوعات افغانستان مذاکره کردیم. افغانستان کشوری مهم در همسایگی ماست و رشد و ثبات این کشور را همسو با منافع خود می‌دانیم. حفظ امنیت مرزها برای ما مهم است. همچنین پیرامون تحولات منطقه و در رأس آن جنایات رژیم تروریستی صهیونیستی اسرائیل در غزه گفتگو و رایزنی کردیم. ضمن محکومیت شدید کشتار مردم عادی و حمله به اماکن غیر نظامی بر ضرورت پاسخگویی رژیم صهیونیستی در مقابل افکار عمومی و ورود نهادهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفت. من بار دیگر از میزبانی و مهمان نوازی برادر عزیزم جناب آقای امام علی رحمان قدردانی می کنم و آرزوی سربلندی، عزت و سلامتی برای مردم عزیز کشور تاجیکستان رو از خداوند متعال مسئلت می نمایم. خیلی متشکرم. تشکر جناب عالی برای اندیشه های نیکتان. خانم ها و جنابان، نشست مطبوعاتی ما خاتمه یافت. برای اشتراک به همه شما عرض سپاس می نمایم. سلامت باشید.
президенти ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам масъуд пезишкиён дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон аз донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино боздид ба амал оварданд. меҳмони олиқадр нахуст аз намоиши адабиёти тиббӣ боздид намуда бо фаъолияти маркази омӯзишии симулятсионии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино шинос шуданд. маркази омӯзиши симулятсионӣ аз ҳуҷраҳои муоинаи бемор, реаниматсияи дилу шушҳо, ҳуҷраи муоина ва реаниматсияи кӯдакон, ташхиси ултрасадо ва дигар ҳуҷраҳои омӯзиши нозукиҳои соҳаи тиб иборат буда, донишҷӯён имкон доранд ки бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ дониш ва касбияти худро ташаккул диҳанд. сипас президенти ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам масъуд пезишкиён бо кормандони соҳаи тандурустӣ ва омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино мулоқот намуданд. дар мулоқот аз раванди ҳамкориҳои мутақобилан судманди тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии эрон бо қаноатмандӣ ёдоварӣ шуд. дар анҷом президенти ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам масъуд пезишкиён ба унвони профессори фахрии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино сарфароз гардонида шуд. бисмиллаҳ ар-раҳмони ар-раҳим. توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود. من خیلی خوشحالم اینجا در خدمت شما هستم و از مهمان نوازی شما، از برخورد صمیمی و مهربانانه شما. نمیدونم چی خدمت شما باید بگم و خیلی قدردانم از این همه صمیمیت و ابراز احساسات. اون چی که به ذهنم میرسه اینجا خدمت شما بگم در رابطه با پزشکی و سلامت و کاری که شماها در دانشگاه و ماها در کشورمون باید انجام بدیم و شاید اون عواملی که باعث شده من الان به عنوان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران هستم، اون نگاه سلامت محوری است که هست. سلامت فقط بحث بیماری نی. عواملی که در بیماری تأثیر گذارند ما پزشکان موظفیم اونا رو ببینیم و جلوگیری بکنیم که مردم مریض نشند. ما آماده ایم در رابطه با کشورمون و شما عزیزانی که اینجا هستید ارتباطات علمیمون رو در رابطه با سلامت، دارو، پزشکی داخلی، جراحی و انواع و اقسام رشته‌های دندان پزشکی ارتباطاتمون رو با شما عمیق‌تر بکنیم، رفت و آمد رو بیشتر بکنیم و با صمیمیت برای سلامت در کشورمون و در کشور شما و در منطقه با همدیگه دست به دست هم بدیم و برای سلامت انسان و انسانیت قدم برداریم. از لطف شما، از قدردانی که شما عزیزان از ما دارید متشکرم و خیلی ممنونم و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما از خداوند بزرگ مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. нимаи дуюми рӯзи 16 январ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии исломии эрон дар бинои маркази оши шаҳри душанбе ҳамоиши тиҷоратӣ, сармоягузорӣ ва гардишгарии ду кишвар баргузор гардид ки дар кори он сарони ҳарду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Масъуд Пезишкиён иштирок ва суханронӣ намуданд. раиси муҳтарами ҷумҳурии исломии эрон ҷаноб Ёлӣ Масъуди Пезишкиён, бародари азиз, хонумҳо ва ҷанобон, ҳузури шуморо дар ҳамоиши тиҷоратӣ, сармоягузорӣ ва гардишгарии Тоҷикистону Эрон хайрамақдам мегӯям. мусаллам аст ки бахшҳои тиҷорату иқтисод дар таҳкими дӯстию шарикии мардумони кишварҳои мо нақши хеле муҳим доранд. афзоиши ҳаҷми тиҷорат миёни ду кишвар тақрибан то 50% дар соли гузаштаи мелодӣ дар муқоиса бо соли 2023 аз мавҷудияти зарфиятҳои кофӣ барои тавсеяи мебаъдаи робитаҳои иқтисодии ду ҷониб
گواهی میدهند. مذاکرات و صحبت‌های امروزه ما با رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب عالی مسعود پزشکیان بار دیگر نشان دادند که جانب‌ها خواستار پیشبردی واقعی رابطه‌های خود در ساحه‌های گوناگون اقتصاد و تجارت میباشد. جانب تاجیکستان از روند ادامه‌دار مکالمه سازنده سیاسی میان دو کشور اظهار رضایت می‌نماید. در برابر این ما علاقمندی خود را به گسترش همکاری‌ها در بخش‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری ابراز می‌داریم. تطبیق طرح‌های نیروگاه سنگتودادو، نقض استقلال و چندی از لایحه‌های دیگری خردمیانه از دستاوردهای مهم همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ایران هستند. این دستاوردها بی‌شبهه به تحکیم دوستی و رفاقت میان دو کشور و دو ملت مساعدت می‌کنند. اطمینان داریم که تطبیق عملی برنامه‌های همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین دو کشور تا سال 2030 نتیجه‌های نظررس به بار خواهد آورد. در پیشبرد همکاری‌های دو جانبه ما کمیسیون مشترک بین حکومتی همچنین دیگر ابزارهای مشترک همکاری بخصوص شورای صاحبکاران و کمیته مشترک سرمایه‌گذاری می‌تواند نقشی مهم داشته باشد. روز گذشته در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت محترم جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه مکالمه نمایندگان بخش خصوصی دو کشور دایر گردید. در چارچوب این همایش دو جانب 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار به امضا رسانیدند که خودباز یک گواهی موجودیت امکانیت‌های فراخ برای همکاری‌های دایره‌های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری کشورهای ما میباشد. دوستان گرامی، تاجیکستان با ثروت‌های طبیعی فراوان از جمله ذخیره‌های آب با امکانات بزرگ هیدروانرژتیکی، معدن‌ها، فلزات نادر و ظرفیت‌های زیاد گردشگری دارای شرایط مناسب سرمایه‌گذاری میباشد. حکومت تاجیکستان در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 به جلب سرمایه‌گذاری خارجی توجه مخصوص ظاهر نموده آن را یکی از هدف‌های سیاست اقتصادی خود اعتراف نموده است. همزمان در این سند به مسئله شرکت فعال بخش خصوصی در روند جلب سرمایه خارجی اهمیت خاصه داده شده است. به اندیشه ما یکی از انگیزه‌های مهم سرمایه‌گذاری و رشد صاحبکاری در تاجیکستان این امکان پیشبرد تجارت و سرمایه‌گذاری مطابق با تمایل‌های معاصر جهانی جهت گذشتن به اقتصاد سبز بود. وابسته به این ظرفیت‌های هیدروانرژتیکی کشور ما که یکی از منبع‌های اساسی استحصال انرژی سبز به شمار می‌روند، امکانات فراوان را پیشنهاد می‌کنند. تاجیکستان از روی ذخیره‌های عمومی هیدروانرژتیکی در جهان جای هشتم و از جهت حصه خاص آنها به هر سری اهالی جای دوم را اشغال می‌نماید. امروز همگی 5% این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است و 98% نیروی برقی تاجیکستان از منبع‌های برقرار شونده استحصال می‌گردد. از روی این نشان دهنده تاجیکستان در جهان در جای ششم قرار دارد. تاجیکستان نقش دارد که در آینده نزدیک استحصال انرژی را طبق طلبات معیارهای حفظ محیط زیستی تا 2 برابر افزایش دهد. اطمینان داریم که اقتدار بزرگ انرژی سبز تاجیکستان در آینده میتواند نه تنها به نفع ما بلکه دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران استفاده شود. محترم اشتراکداران همایش، ما صنعتی کنانی با صورت کشور را همچون هدف راهبردی انتخاب نمودیم. کشورهای هوسمند می توانند در بخش‌های گوناگون صنعت همکاری سودمند را با تاجیکستان برآورند. در این ردیف صنعت کوهی، متالورژی، ماشین سازی، غذایی و بافندگی، کیمیا و داروسازی، اینچنین استحصال مسائل ساختمان از جمله
самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ ба ҳисоб мераванд. бинобар ин бунёди корхонаҳои муштараки истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда дар ин соҳаҳо ба нафъи ҳарду ҷониб хоҳад буд. дар баробари ин бахши кишоварзии тоҷикистон бо дар назар дошти иқлими мусоид ва захираҳои фаровони об яке аз самтҳои ояндадор ба шумор меравад. ҳамкорӣ дар самтҳои парвариш, коркард ва содироти меваи сабзавот, панба ва пилаи абрешим, шоҳҳои боғдорӣ, асалпарварӣ ва чородорӣ аз лиҳози иқтисодӣ судовар хоҳад буд. дар ин замина таъсиси корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ барои содирот ва марказҳои логистикӣ ба мақсад мувофиқ дониста мешавад. мо инчунин барои ҳамкории судманд бо сармоягузорони эронӣ дар рушди бахшҳои молиявӣ ва бонкдорӣ манфиатдор аст. соҳаи гардишгарӣ низ яке аз бахшҳои муҳими ҳамкориҳои ду кишвар арзёбӣ мегардад. мо барои рушди инфраструктураи гардишгарӣ ва истифодаи иқтидори бузурги он бахусус гардишгарии кӯҳнавардӣ, экологӣ ва солимгардонӣ ҳавасмандем. ҷорӣ набудани низоми лағви раводид барои шаҳрвандони ду кишвар дар муддати 30 рӯз заминаи мусоидро барои рушди ҳамкориҳои ҷонибҳо дар ин соҳа фароҳам овардааст. дар арафаи ҷашни наврӯз қарор дорем. мо бояд шумораи парвозҳоро хеле зиёд кунем. чунони маълумот ман дорам, ҳар сол дар вақти таътили ҷашни наврӯз аз ҷумҳурии исломии Эрон то 12-14 миллион нафар мардум ба гардишгарӣ ба кишварҳои хориҷ сафар мекунанд бо аҳли хонавода. барои чӣ дар ин ҷо омада сайру гашт накунанд, ҳам баҳра баранд, ҳам тамошо кунанд. ҷашни наврӯз ин таъриху тамаддуни бостонии мои шумост. ман фикр мекунам ки ин бениҳоят судовар аст. фақат мо тавонем ки ба мардум муаррифӣ кунем аз ҳоло ба воситаи интернет, ба воситаи дигар роҳҳо ва раводид ки нест шароити хуби меҳмонхонаҳо дигарро аз мо вобастагӣ дорад ки муҳайё кунем ва шумораи парвозҳо хеле зиёд карда шавад дар ин мавсим ки мардум озодона рафта омад кунад. дӯстони гиромӣ, дар баробари имконоту зарфиятҳои мавҷуда ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои сармоягузорон 110 имтиёз ва сабукиҳои молиётиву гумрукӣ дар маҷмӯъ беш аз 240 номгӯи замонатҳои ҳуқуқиро муқаррар намудааст. ҳамчунин дар 5 минтақаи озоди иқтисодии тоҷикистон барои фаъолияти сармоягузорию соҳибкорӣ шароити мусоид пешбинӣ гардидааст. ба соҳибкорон тамоми имтиёзҳоро, махсусан соҳибкороние ки истеҳсолот технология ворид мекунанд, аз ҳамаи чӣ озод аст. 5 сол бениҳоят шароити хуб муҳайё кардагӣ аст. маравад ширкатҳои эронӣ метавонанд аз имконоти ин минтақаҳо бо ҳадафи рушди фаъолияташон дар тоҷикистон истифода намоянд. дар тоҷикистон имрӯз фазои муносиби иқтисодӣ барои сармоягузорон фароҳам оварда шудааст ва бо истифода аз фурсат ҳамаи шуморо барои ҳамкориҳои созанда ва роҳандозии тарҳу барномаҳои нав даъват менамояд. ҳадафи умумии мо бояд таҳкими шарикӣ боэътимод ба хотири таъмини фардои шоистаи кишварро ва мардумонамон бошад ки аз муштаракоти забонӣ ва таърихию фарҳангӣ бархурдоранд. иттиминон дорам ки натиҷаҳои нишасти имрӯза ба таҳкиму густариши мебаъдаи ҷанбаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва гардишгарӣ, ҳамкориҳои ду кишвари дӯсту бародар мусоидати муассир хоҳад кард. бо истифода аз фурсат ба ҳамаи шумо меҳмонони арҷманд муколамаи созанда ва иқомати бофароғатро дар тоҷикистон орзу дорам. ҳаматона соҳибкоро, ҳамаи меҳмонони ҳозирин, ман шуморо ба ҷашни наврӯз даъват мекунам. мо аз пешравиҳои ҷумҳурии исломии Эрон бениҳоят хушҳол ҳастем. офарин. мо тарзе кор кунем ки таваҷҷӯҳмон бештар ба тарбияи кадрҳо, ба илм, ба маориф, ба технология, ба фанҳои дақиқ ихтироъкорро дошта бошем, муҳандисҳо дошта бошем, муҳтоҷу пойбанди дигарон нашавем.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از مهمان نوازی رئیس جمهور محترم، برادر عزیزمون امام علی رحمان عزیز که انشالله بتونیم با این بیانات زیبایی که داشتن ارتباطات خودمون رو صمیمیتر و عمیق‌تر بکنیم. ما ایران و تاجیکستان یک سابقه تاریخی چندین هزار ساله داریم. ما ملتی نیستیم که تازه به دنیا اومده باشیم، تازه نشت کرده باشیم و این کشورهایی که همینجوری از جای خودشون بلند میشن و بعد بر خودشون تاریخ درست میکنن آنگونه نیست. ما تاریخی طولانی و در کنار همدیگه و با همدیگه داشتیم. وقتی من خیابانهای شما رو، ساختمانهای شما رو، میدانهای شما رو نگاه میکنم همش آشناست برام، برای اینکه از کودکی تو مدرسه، تو دبیرستان، در دانشگاه از رودکی و فردوسی و سامانی و همه اینا در حقیقت ما یاد و خاطره داریم. و خب بچگی از همون اول با همین تاریخ و با همین فرهنگ و با همین باور بزرگ شدیم. پس لازمش این که ما بتونیم اون رو دوباره با قدرت ادامه بدیم، طبیعتاً یک ساختار مناسبی میخواد که در این ساختار این ارتباطات بتونه شکل بگیره. حالا این ساختار به صورت کمیسیون مشترک تجاری است که خب هر مقدار این عزیزان و شما برادران و خواهرای ما بتونید در درون این ساختار نفوذتون رو و برنامه‌تون رو بیشتر و عمیق‌تر بکنید، طبیعتاً ارتباط ما رو در این روند افزایش خواهید داد. برنامه‌هایی که برادر عزیزم الان مطرح فرمودن، جناب امام علی رحمان بزرگوار، یک بحث‌های گردشگری بود که مفصل بر ما گفتند و گفتید. این ارتباطات اگر ما قوانینی رو هم که داریم، چون یه قوانینی ما داریم، یه قوانینی شما دارید، این قوانین رو برای این رفت و آمد و سرمایه گذاری و تجارت تسهیل کنیم. اگر بتونیم این روند رو کاری بکنیم که شما راحت بتونید بیاید ایران سرمایه گذاری کنید، تجارت کنید، ما راحت بتونیم بیاییم تاجیکستان سرمایه گذاری کنیم و تجارت کنیم، ما اگر بتونیم در رابطه با بحث علمی و تکنولوژی و اقتصادی و فرهنگی خیلی راحت با هم دیگه رفت و آمد داشته باشیم که این هم میتونه از طریق هوا و هم از طریق قطار و زمینی با این روند شکل بگیره، این روند بیشتر و بیشتر میتونه بین ما و شما شکل بگیره. این قوانینند که باعث رشد ارتباطات میشن یا مانع ارتباطات میشن. اگر ما بتونیم این قوانین رو برای همدیگه تسهیل کنیم، آسان کنیم، خیلی راحت‌تر خواهیم توانست با همدیگه تجارت کنیم، با همدیگر گردشگری رو تقویت کنیم، سرمایه گذاری در کشورهای همدیگه شکل بگیره، توسعه پیدا بکنه و بر مبنای این سرمایه گذاری تجربیات بین ما و بین شما تبادل بشه. کشورهایی که با همدیگه ارتباط دارن قوی‌تر از کشورهایی هستن که مرزهای بسته دارن. ما اینجاییم تا بتونیم با شما عزیزان که و همین راحتی که میتونیم با همدیگه گفتگو کنیم بدون مترجم، بدون به اصطلاح واسطه، روند خودمون رو راحت با همدیگه حل کنیم. این خیلی امتیاز بزرگی است که با همدیگه باید داشته باشیم. انتظار من این هست که کمیسیون مشترک در رابطه با این مسائل یه مقدار برنامه‌ها رو عمیق‌تر و درست‌تر ببینن. ما در دولت و انشالله رئیس جمهور محترم در دولت تاجیکستان مقررات و قوانین و عوارض گمرکی و تجارت ترجیحی بین همدیگر رو باید افزایش بدیم تا بتونیم راحت با همدیگه تجارت کنیم.
ما از طرف خودمون در ایران آماده ایم همه موانع ممکن رو که بر سر سرمایه گذاری و تجارت و مسائل این گونه هست رو حذف بکنیم. یعنی هیچ مانعی برای اینکه با کشور عزیز و دوستمون تاجیکستان رابطه برقرار کنیم، تجارت کنیم، علم رو، صنعت رو، فناوری رو و کشاورزی رو و تجربیات مختلف در این رابطه رو با همدیگه تبادل کنیم، هیچ مشکلی نمیبینیم. نه تنها نمیبینیم بلکه استقبال میکنیم که با همدیگه بتونیم این روابط رو صمیمانه تر بکنیم. احساس بکنید که ایران یک سرزمین دیگه است که شما اونجا زندگی میکنید. احساس کنیم که تاجیکستان یه سرزمین دیگه است که ما میتونیم در اونجا زندگی کنیم. یعنی احساس غربت نکنیم، شما در ایران، ما در تاجیکستان. و اگر بتونیم یک چنین ساختاری رو درست کنیم، قطع و یقین هم شما موفق برنده خواهید بود، هم ما برنده خواهیم بود. هم شما خواهید توانست امنیت رو، سلامت رو و رشد رو در تمام زمینه‌ها به پیش ببرید و ما هم خواهیم توانست در همه این زمینه‌ها پیشرفت کنیم و رشد کنیم. هماهنگی ما نه تنها در بخش‌های اقتصادی، در سازمان‌های بین‌المللی ثابت شده است. ما از کشور برادر و دوستمون تاجیکستان تشکر می‌کنیم که در اکثر این مجامع بین‌المللی در رابطه با همراهی با جمهوری اسلامی همیشه همراه ما بودند و این قابل قدردانی است. و ما نیز این همراهی رو با کشور عزیز و برادرمون تاجیکستان قول میدیم و تعهد میکنیم که همیشه همراه این کشور عزیز و دوستمون باشیم و امیدوارم این جمع شما باعث بشه که سرمایه گذاری، تجارت رونق بیشتری پیدا بکنه و این ارتباطات صمیمیتر بشه. اگر شما بیایید ایران، ما بیاییم تاجیکستان، با هم سرمایه گذاری کنیم، اگر بازار ما و بازار شما برای همدیگه باز باشه، مقررات از مسیری که الان ممکنه مانعی درش باشه حذف شده باشه، من مطمئنم که هم شما موفق خواهید بود، هم ما با شماییم، شما هم با مایید. آرزوی توفیق و سلامتی دارم و خیلی تشکر میکنم از مهمان نوازی شما. خیلی ممنونم. اشتراک به واسطه سران دو دولت در این همایش خود بازگوی از اهمیت باریز و اولویت داشتن رابطه‌های اقتصادی و تجارتی، سرمایه‌گذاری و گردشگری در مجموع مناسبت‌های گوناگون جنبه دو کشور همزبان و همفرهنگ است. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان، هیئت همراه او و جمع تاجران و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران ایرانی را به تاجیکستان و به این همایش بس و مهم خیر مقدم گفته، مهمترین امکان و افضلیت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری و تجارت با کشور ما را شخصاً معرفی نمودند. طور ذکر گردید در سال 2024 حجم تجارت میان دو کشور تقریباً تا 50% نسبت به سال 2023 افزایش یافت که از موجودیت ظرفیت‌های کافی برای توسعه من بعده رابطه‌های اقتصادی دو جانب گواهی می‌دهد. محترم امامعلی رحمان از وجود ثروت‌های فراوان طبیعی به مثل آب، معدن، فلزات نادر، امکانات به اندازه استحصال انرژی سبز و رشد اقتصادی سبز، راه‌اندازی همکاری سودآور در بخش‌های صنعت کوهی، غذایی، نساجی، کیمیا، داروسازی، استحصال مواد ساختمان، ساحه‌های انرژتیکا، متالورژی، ماشینسازی، کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های زیادی گردشگری یادآور شده حاضرین را به همکاری ثمره‌بخش دعوت نمودند. تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران 110 امتیاز و سبوکی‌های مالیاتی و گمرکی در مجموع بیش از 240 نامگوی ضمانت‌های حقوقی مقرر نموده است. پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان نیز در نوبت خود آمادگی و علاقه‌مندی حکومت و دایره‌های صاحبکاری و سرمایه‌گذاری ایران را به تحکیم و گسترش رابطه‌ها با تاجیکستان تاکید نموده، هر دو جانب را به دریافت راه‌های نو و سودآور همکاری دعوت نمودند. قابل ذکر است
که همایش تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری تاجیکستان و ایران روز 15 ینور با مکالمه نمایندگان بخش خصوصی جانب‌ها آغاز یافته 16 ینور با حضور سران دولت‌ها ادامه و حسن انجام یافت. از روی نتیجه های چاره‌بینی های مذکور 13 سند نوی همکاری بین صاحبکاران و سرمایه گذاران تاجیکستان و ایران با مبلغ زیاده از 460 میلیون دلار به امضا رسانیده شد. موفقیت برای کار بیاین مبلغ زاری میکنین نمیکنین همچون خانه اقتان بیاین. من اولین شده روادید را بیکار کردم. هر وقتی که میخواین همراه فرزنداتان بیاید رفت آمد کنید. ما احیا کنیم رسم و آیین‌های ملی تاریخی گذشته خود را احیا کنیم، از نو برقرار کنیم، رفت آمد کنیم. ما یک مردم هستیم، فرهنگ مشترک داریم، چنانه که دوست و برادر من جناب عالی در اینجا ابراز داشتن. حالا یه شعرم از رودکی بخونم، اون بچگی یاد گرفتم، حالا همینجا یادم میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیانت آید همی. ما خلاصه سختی راه آسونه، یاد دوستان و یاد یاران هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. ارادتمند 16 январ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо президенти ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам масъуд пизишкиён ки бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ президенти ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам масъуд пизишкиёнро ба тоҷикистон самимона хайрамақдам гуфтанд. изҳори боварӣ карда шуд ки сафари нахустини давлатии президенти кишвари дӯсту бародари эрон муҳтарам масъуд пизишкиён ба тоҷикистон дар рушду тавсеяи муносибатҳои дӯстона ва раванди ҳамкориҳои судманди ду кишвар такони тоза мебахшад. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо дар атрофи маҷмӯи васеи масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои тоҷикистону эрон аз ҷумла дар бахшҳои тиҷоратию иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарӣ, инчунин дар самти робитаҳои байни парламентӣ мубодилаи афкор намуданд. ҳамчунин зимни вохӯрӣ масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайни минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ карда шуд. имрӯз президенти ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам масъуд пизишкиён бо раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон маҳмад тоҳир зокирзода мулоқот намуд. то имрӯз беш аз 200 санади муҳими ҳамкорӣ ба имзо расидааст ки муносибатҳои ду кишвари дӯст ва ҳамзабонро ҳамоҳанг ва дурнамои онҳоро муайян мекунад. қайд карда шуд ки маҷлиси намояндагон ба раванди ҳамкориҳои байни парлумонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. бо ин ҳадаф гурӯҳи дӯстӣ миёни маҷлиси намояндагон ва маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии эрон ташкил карда шудааст ки пайваста тавассути ин ниҳод масъалаҳои марбут ба қонунгузориро пайгирӣ менамояд. аз ҷумла соли 2011 ёддошти тафоҳум ба имзо расонида шуда санади мазкур баҳри тақвияти ҳамкориҳои байни парлумонӣ ва ҳифзи ёдгориҳои таърихиву фарҳангии ҳарду кишвар дар сатҳи маҷлиси намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии эрон заминаи воқеӣ гузошт. ҷонибҳо бо санадҳои байни парлумонии амалкунанда ва баҳри такмили онҳо ва пешниҳоди санадҳои нав ҳамчунин ба талаботи замони муосир мувофиқ кардани онҳо андешаронӣ намуданд. дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон президенти ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам масъуд пизишкиён бо сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат вобаста ба нақши комиссияи байни ҳукуматии тоҷикистону эрон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ изҳори назар карда шуд. қайд гардид ки дар шароити феълӣ такони тоза бахшидан ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии ду кишвар ва мушаххас намудани имкониятҳо ва бахшҳои дорои манфиат барои фаъолияти доираҳои соҳибкории эрон дар тоҷикистон муҳим мебошад. ҷонибҳо сатҳи муносибатҳои дуҷонибаву бисёрҷонибаро баланд арзёбӣ карда ба рушди минбаъдаи он дар ҳама соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн изҳори ҳавасмандӣ намуданд. идомаи барномаи ахбор.
терроризм зуҳуроти номатлуби аср буда ба оромӣ ва осудагии башарият таҳдид мекунад. пешгирии ин зуҳуроти харибовар ҳамкории дастҷамъонаи давлатҳои ҷаҳонро тақозо менамояд. ҷумҳурии тоҷикистон дар мубориза бо терроризму экстремизм дар арсаи байналмилалӣ пешоҳанг буда ҳалли саривақтии масоили марбут ба ин мушкилотро муҳим мешуморад. тоҷикистон зидди терроризм ва ифротгароии хушунатомез аст. идомаи матлаб дар гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло. ин харобаҳо чанд сол қабл шаҳрҳои намунавӣ барои зиндагӣ, саёҳат ва тиҷорат тавсия мешуд. ҳоло бошад яке аз ноамтарин қидаҳои дунё ба ҳисоб рафта. ҳама аз зиндагӣ дар ин маконҳо ҳарос дорад. терроризму ифротгароӣ сабаби асосӣ барои табдил ёфтан ба чунин манзараҳои ҳузнангез дониста мешавад. амалҳои гурӯҳҳои ифротию манфиатхоҳ боис ба он шуданд ки миллионҳо одам гурезаю овора шавад, теъдоди зиёд ба ҳалокат расанд, наврасон беволидайн монанд, фақру гуруснагӣ бештар шавад ва ин маконҳои як вақто зебою дилнишин ҳамин гуна ба харобазор табдил ёбад. ҳоло 1,5 миллиард одам дар давлатҳои аз ҷангу муноқишаҳо зарардида зиндагӣ мекунанд. аз 59,5 миллион нафаре ки ҷои зистро дигар намуданд, 19,5 миллион нафарашон гурезагоне ҳастанд ки нисф зиёдашон кӯдакон мебошанд. ҳар куҷо қадами шуму номубораки террористу экстремист расид, дар он ҷо мушкилот, қашоқӣ, фақру фоқа, бадбахтӣ ва мушкилоти ҳангуфт ба вуҷуд омадааст. солҳои 2019, 2023 ва 2024 тоҷикистон аз ҷиҳати амнiyatu субот дар радабандии зинаҳои асосиро ишғол намудааст. яъне пойдории сулҳу суботи намунавӣ, осудагии мардум, татбиқи босамари сиёсати ҳукумати кишвар ва пешрафти тадриҷии тоҷикистонро ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ имрӯз эътироф мекунанд. таҳлилгарони байналмилалӣ дар шароити кунунӣ роҳи ягона барои доштани зиндагии пурсаодатро барои ҳар як давлату миллат дар муттаҳидӣ, расидан ба қадри сулҳу субот, таъмини волояти қонун ва меҳнати аҳлона ба хотири фатҳи қуллаҳои нави тараққиёт марбут медонанд. тоҷикистони азиз дар раддабандии амнтарин кишварҳои дунё ҷой дорад. борҳо чунин назарсанҷӣ аз ҷониби мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ баргузор шуд ва нишондиҳандаҳои охире ки ба мо расида, тоҷикистон дар миёни 140 давлати дунё аз нигоҳи амният, аз нигоҳи рафоҳи мардум, аз нигоҳи боварии мардум ба қонуну қонунгузорӣ дар ҷои сеюм меистад ки воқеан ҷои хурсандист, воқеан ҷои хушбахтии миллати тоҷик аст. чун агар ба ҷаҳони имрӯз мо таваҷҷӯҳ кунем, дар аксари манотиқи сайёра ноамниятиву мушкилоте ҷой дорад ки мардум дар рӯзи равшан наметавонанд аз хона берун раванд. ва имрӯз хушбахтона донишҷӯёни мо нав аз дарс баромаданд. ҳоло дарс давом дорад. шаб аст, нисфи шаб аст. амнияти мо таъмин, дили мо осуда ва ояндаи неку дурахшони ватан бовар дорем. ва муҳимтар аз ҳама, тоҷикистон дар радифи амнтарин кишварҳои дунё шомил аст ки ҷаҳониён аз ин таҷриба имрӯз мехоҳанд истифода кунанд ва амнияту осудагии худашонро таъмин карда тавонанд. дар баъзе давлатҳо солҳост ки ҷангу нофаҳмӣ ҷараён дорад, аммо кӯшишҳо барои расидан ба оромӣ бенатиҷа аст. бо назардошти ҳамин, истиқлоли давлатӣ, сулҳу субот ва оромӣ дар шароити кунунии ҷаҳони муосир гаронтарин неъмат барои инсоният ба ҳисоб меравад. таҷрибаи сулҳофаронаи пешвои миллат дар ҷумҳурии мо имрӯз дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст, ҳатто аз ҷониби шахсиятҳои хеле бузург, роҳбарони давлатҳои дигар эътироф шудааст ки ана ҳамин таҷриба ва ташаббусе ки дар ҷумҳурии мо ба чунин натиҷаҳои самарабахш оварда расонид, шоёни таҳсин аст, шоёни пайравӣ аст ва дар ҳақиқат пешвои миллат тавонистанд ки бо бунёд кардани фазои солим, бо бунёд кардани фазои сулҳу оромӣ дар ҷумҳурӣ дар тамоми ҷаҳон тоҷикистонро маъруф намоянд. тараққиёти устувори иқтисоди миллӣ ба таври намунавӣ амалишавии нақшаҳои стратегӣ, беҳшавии зиндагии мардум, ободию шукуфоии мамлакат ва фазои орому осудаи диёр аз самараи истиқлоли миллӣ ва татбиқи босамари сиёсати роҳбари давлат арзёбӣ мешавад. ояндаи дурахшон ва ҳамин гуна осудагии мардум аз ҳифзи дастовардҳои истиқлолии давлатӣ ва муттаҳидшавӣ дар атрофи сиёсати роҳбари давлат вобастагӣ дорад. шароити ҷаҳони муосир ниҳоят пурталотун, зуд тағйирёбанда аст.
سیاست‌ها، مناسبت‌های سیاسی، مناسبت‌های اجتماعی بسیار تیز تغییر کرده ایستادند، دیگرگون شده ایستادند و جامعه‌های مختلف بشری امروز با مشکلات هنگفتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند و در این شرایط پرتلاطم، در این شرایط نهایت مبرم که تاریخ بشر یاد ندارد، هر افراد ملی باید به ماهیت ملیت سرفهم رود. ضرورت وجودیت ملت را احساس کند که به ملت، به سربلندی ملت، به پیشرفت ملت امکان ندارد که فردی کدام ملت در کجای دنیا نیکو احوال زندگی کرده تواند و مطمئن باشد که فرزند وی یا آیندگان وی در حیاتی بهتر و با سعادتتر زندگی بکنند. پس راه یگانه امروز به حیات من بعد، به حیات آینده اطمینان داشتن، باور داشتن و با این باوری زندگی کردن در حوزه ملیت و دولت ملی زندگی کردن است. تحلیلگران خلاصه نمودند که اساس پیشرفت و ترقیات دولت و آسودگی مردم از صلح و آرامی و تطبیق باثمر سیاست حکومت کشور وابستگی دارد. این فضای صلح و ثبات و آرامی در تاجیکستان صاحب استقلال است که سعادت روزافزون مردم، آرامی سرتاسری و فرح خرد و کلان را تامین کرده است. برای خاتمه بخشیدن به جنگ و نیزوها در سراسر عالم، از بین بردن جدای اندازی ها و همین گونه مثل تاجیکستان صاحب استقلال تامین کردن فضای آرام و آسوده در سراسر عالم از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 24 سپتامبر سال 2024 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده شد که از جانب جامعه جهان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. نوروزشاه عزیزالله فردوسی بابا نظر اخبار. душанбе шаҳре дар меҳвари гуллаҳои бузург, гулбадасту гулбадумон ва рангину пурҷилост. шаҳри орзуҳо ва шоҳкорие аз соҳиби истиқлолӣ унвонест шоиста барои Душанбе, пойтахти Тоҷикистон муқаддасу соҳиби истиқлол. шаҳри Душанбе маркази ташаккули ҳувияту худшиносӣ ва хонаи умеду орзуи тоҷикони рӯи дунёст. имрӯз дар ин шаҳри дорои таърих беҳтарин имконият барои зиндагии босаодат, сайру саёҳат, илмомӯзӣ ва рушди маънавию зеҳнӣ фароҳам оварда шудааст. шарҳи Аҳлиддини Нурулло. бо ташаббус ва кӯшишу талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷиҳати зебоиву озодагӣ, инфрасохтор, бунёди корхонаҳои хурду бузург ва боғу гулгаштҳои барҳаво ба яке аз шаҳрҳои зеботарин ва пешрафтатарин табдил ёфта дар рӯйхати амтарин шаҳрҳои дунё ҷой гирифтааст. давоми солҳои охир симои пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, бахусус меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷд меоянд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагӣ зиёд доранд. бояд гуфт ки ҳамаи ин бунёдкорию ободкорӣ, инчунин сохтумони садҳо иморати таъиноти гуногун ва таъмини рушди бемайлони пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусу ибтикороти созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ мешаванд. имрӯз Душанбе дорои идораҳои зебо, биноҳои ҳукуматию парлумон, вазорату сафоратхонаҳо, марказҳои илмию фарҳангӣ, муассисаҳои миёнаю олӣ, ташкилоту идора ва марказҳои гуногуни мамлакатҳои хориҷӣ буда метавон гуфт ки он хонаи умеди миллионҳо тоҷик ва қадамҷои бузургони миллат гардидааст. дар рушду тараққӣ ва ободонию шукуфоии Душанбе хизматҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таърихию беназир ва мондагору бузург аст. инчунин ҷиҳати ба меъёрҳои шаҳрдорӣ мутобиқ намудани инфрасохтори пойтахти мамлакат ва суръат бахшидан ба таҷдиду навсозии роҳҳои дохилию хиёбону маҳаллаҳо, сохтумони пулҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. инчунин дар пойтахт нақлиёти мусофиркашонӣ, ширкатҳои кироякаши таксӣ бо намои зоҳирии ягонаи қабулгардида мутобиқ гардонида шуда, намои ҳамаи бинову иншоот дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо равшандиҳии берунӣ таъмин шудааст. давоми солҳои охир бо мақсади ободу зебо намудани иншооти истироҳатию фароғатӣ, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои сокинону меҳмонони пойтахт бо ташаббуси шаҳрдорӣ якчанд тадбирҳои нав рӯи кор омаданд.
аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе 5 боғи нав, боғҳои фарҳангию фароғатии алишер навоӣ, куруши кабир, ҷавонон, аҳмади дониш ва восеъ сохта шуда 6 боғ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, Кӯли ҷавонон, Абдулқосим Фирдавсӣ, Хаём, боғи кӯдакон ва Мираненко пурра навсозӣ гардиданд ки дар рушди соҳаи сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам оварданд. Воқеан Душанбе шаҳр муаррифгари давлату миллат дар арсаи ҷаҳон буда барои бегазанду беолоиш нигоҳ доштан ва ба оламиён ба таври шоиста шинос намудани он вазифаи ҷонии ҳар сокини ватандӯсти мамлакат мебошад. амалҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ тамоми ҷавонони мамлакатро водор месозад ки ба қадри истиқлоли давлатӣ, сулҳу суботи саросарӣ расанд ва дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдоми наҷиби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ саҳми назаррас гузоранд. шудгори заминҳо яке аз чорабиниҳои асосӣ ва марҳилаи муҳими кори кишоварзӣ маҳсуб меёбад. бино ба талаботи агротехника ва хулосаю тавсияи олимону мутахассисони соҳа дар заминҳои кишти пахта шудгор бояд тавассути тракторҳои тасмачарх гузаронида шавад. бо ин назардошт имрӯзҳо кишоварзони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шудгори заминҳоро тавассути тракторҳои тасмачарх баромонда ба давраи кишту кори баҳорӣ омодагӣ мебинанд. гузориш дар ин хусус. корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷикагрализинг дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар хоста супориши протоколии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шудгори босифати заминҳои пахта ва дигар зироатҳои техникӣ накамтар аз 40 сантиметр барои кишти пахта ва накам аз 35 сантиметр дар дигар киштҳо тракторҳои тасмачархи дорои зарфияти баландро аз ҷумҳуриҳои Беларус, Чин ва Федератсияи Русия ворид намуда пешкаши хоҷагиҳои деҳқонӣ вилоятҳои Хатлон, Соғд ва шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ гардонидааст. Тоҷикагрализинг бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳои пахта бригадаҳои сайёри техникиро оид ба шудгори босифати заминҳо дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилоятҳои Хатлону Соғд ва шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ба роҳ монда кормандони инженер-техникии корхонаро вазифадор намудааст ки рафти шудгор, таъмири тракторҳои тасмачарх ва таъмин намудани онҳоро бо қисмҳои эҳтиётӣ таҳти назорат қарор дода шудгорро дар муҳлати муайян гардида анҷом диҳанд. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои пахтакори шаҳри Ҳисор, ноҳияҳои Дӯстӣ, шаҳри Туз ва Кушониён шудгори зимистонӣ тавассути тракторҳои тасмачарх бо маром идома дошта, хоҷагиҳои пахтакор бо истифода аз обу ҳавои мусоид ният доранд ки шудгорро мутобиқ ба қоидаҳои агротехникӣ анҷом дода заминаи хубро ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳо фароҳам созанд. таҷрибаи солҳои пешин нишон дод ки шудгори замин тавассути тракторҳои чархдори камзарфият ба сахт гардидани қисмати поёнии замин сабаб гардида барои нашъунамои пахта ки аз зироати тирреша маҳсуб меёбад таъсир расонида дар натиҷа ҳосилнокии заминҳо сол аз сол кам гардидааст. соли гузашта хоҷагии Муҳаммадалӣ ноҳияи Дӯстӣ бо истифода аз тракторҳои тасмачарх заминро шудгор намуда тавассути тухмипошаки зери пилёнкагӣ пахтару кишт намуд ки дар натиҷа аз ҳар гектар 45 сентинерӣ ҳосил ба даст овард. таҷрибаи мазкурро хоҷагиҳои пахтакор омӯхта айни ҳол аз тракторҳои тасмачарх истифода намуда истодаанд. аз ҳама муҳим барои шудгори босифат испор нақши асосиро мебозад. хоҷагии мазкур бо истифода аз испори сетанагии ядакӣ ки дар қафои он чапар нест ҷиҳати ҳамвору шикастани кулуқҳо насб шудааст заминро дар чуқури 55 сантиметр ҷуфт намуда боварӣ дорад ки соли равон 50 сентинер аз ҳар гектар ҳосил ба даст хоҳад овард. мо ҳамин заминҳоя ҳар сол ба трактори тасмачархе ки дар худи хоҷагӣ мавҷуд мебошад шудгор менамоям ва ҳар сол ҳосили хуб мегирем. 2024 сол ҳосили хуб гирифтем. бо тухмпошакҳои хитоия истифода бурдем зери плёнка. ҳосили гирифтагии мо 40 сентинер боло шуд. барои ҳамин ҳамаи хоҷагиҳода мо тавсия метиҳем ки ба ҳамин тракторҳои тасмачарх агар шудгор кунанд ҳосили нағз мегирад, чунки чуқурии замин ҳамин тракторҳо қадри 40-45-50 сантиметр шудгор карда мешавад. дар корхонаи мо
тухм пошакҳои хитои зери плёнка мавҷуд мебошад. ҳозир гирифта тайёр карда монад, хоҷагиҳо хуб мешавад ки пахтаи зери плёнка агар бикоранд, ҳосил барвақт мерасад ва ҳосили хуб мегиранд. тракторҳои тасмачарх новобаста аз шароити иқлим дар дилхоҳ обу ҳаво кор карда шудгорро бо сифат анҷом медиҳанд. пахтакорони кишвар ба хубӣ дарк намуданд ки шудгори зимистонӣ яке аз муҳимтарин амалиёти коркарди замин маҳсуб ёфта, моддаҳои органикиро дар тамоми қабати замин баробар тақсим карда, алаф ва растаниҳо зери қабати хок пусида ба поро табдил ёфта ғизои табииро фароҳам месозанд. ҳамзамон занбурӯҳои қисмати болоии хокро сармо зада таҳдиди камтаре барои кишти баҳорӣ ایجاد می شود. در خواجگی های پختکار ناحیه های کشانیان و شهر توز نیز هر لحظه وقت را ثمرناک استفاده نموده شدگار را توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ با مرام ادامه داده. خواجگیداران نیت دارند که سال جاری حاصلناکی پخته را بلند می‌بردارند. تراکتورهای تسمه‌چرخ را در زمین شدگار استفاده می‌بریم برای آنکه با سطح صفت شدگار بلند شود تا 45-50 سانتی متر جفت کرده حاصلناکی پخته را باید ما زیاد گردانیم. برای همین سبب تمام خواجگی ها طلب دارند که با تراکتورهای تسمه‌چرخ زمین‌های کاران خود را شدگار کنند. کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ جهت تامین نمودن خواجگیداران مملکت با تکنیک و ماشین‌آلات معاصر بسیار ساحه در نزد خود مقصد گذاشته است که منبع نیز واردات تراکتورهای تسمه‌چرخ پراقتدار را ادامه داده در بلند برداشتن حاصلناکی زمین‌های پخته و دیگر زراعت سهمگذار باشد. همزمان آماده است به ناحیه‌های پختکار با طریق شهرنامه خدمت‌رسانی تکنیکی را انجام دهد. جهتی سری وقت و بوصفت گذراندن شودگار و کشت زراعت‌های کشاورزی دسترسی خواجگی‌های خرد و بزرگ با تکنیک و ماشین‌آلات کشاورزی خصوصا تراکتورهای تسمه‌چرخ از مسائل مهم دانسته می‌شود. امروز تعداد و حالت کاری تکنیک و ماشین‌آلات کشاورزی در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب بابت انجام کارهای صحرایی از جانب مسئولان نهادهای دخلدار خوب ارزیابی کرده می‌شوند. در منطقه کلاب زیاده 4200 عدد تکنیک موجود می‌باشد. از آن جمله 295 عدد آن را تکنیک‌های تسمه‌چرخ تشکیل می‌دهد. با دستور سپارش‌های اساسگرای صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان امروز ما در منطقه‌های کلاب شدگارهای با تراکتورهای تسمه‌چرخ کرده اومده ایستاده هستیم. روزهای متعدد استفاده برده شدگار را با صفت خوب در موقعیت‌های معین به انجام رسانید. خواجگیداران جماعت‌های دهات ناحیه وسع با استفاده ثمرناک از هر یک پارچه زمینی در اختیار داشته خود معرکه شودگار زمین‌های کشاورزی را وسعت بخشیدند. اهل زحمت ناحیه از روزهای اول موسم تلاش ورزیده ایستادند که با استفاده از تراکتورهای تسمه‌چرخ زمین‌های کارم آبی را شودگاری با صفت گذرانیده برای کشت زراعت‌های کشاورزی آماده نمایند. شودگار اتصال ناحیه وسع ما از تکنیک‌های کشاورزی رو از سنجش گذراندیم برای شودگاری زمین ها آماده حرکت میکنیم سر وقت شودگار رو به انجام رسونیم. در زمینه دستگیری های پیوسته دولت و حکومت کشور خاصه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دسترسی خواجگیداران شهر و ناحیه های منطقه کلاب ولایت ختلان با تکنیک های گوناگون کشاورزی از جمله تراکتورهای تسمه‌چرخ خوبتر و بهتر گردیده ایستاده است. چون این دستگیری ها بهر درک مهمیت استفاده ثمرناک هر پارچه زمین، رویانیدن حاصل خوب زراعت‌های کشاورزی، فراوانی بازار استعمالی، اینچنین تامین یکی از 4 هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان امنیت عضوقواری وسیله خوبی هوسمندگردانی محسوب می شود. تصمیم گرفتیم که همه زمین‌های آبی را با تراکتورهای تسمه‌چرخ شودگار کنیم. روزهای برفی را یخی را استفاده برده تمام چراجویی را کیسیم که شودگار را با صفت داریم. از آن جمله در منطقه کلوب 15 تا تراکتور تسمه‌چرخ از حساب تاجیک ایرلیزینگ شودگاری با صفت گذرانده است. ما حرکت میکنیم که در روزهای نزدیک شروع با صفت بلند اجرا کنیم. متخصصان ساحه کشاورزی در زمین‌های برفپوش و یخ شده به راه ماندن شودگار و توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ وسیله خوبی با صفت انجام یافتن آن نصب کردن هر گونه حشرات ضرررسان و عامل فراوان حاصل ارزیابی می‌نمایند. با این در نظر داشت خواجگیداران فرصت را مقصدناک و ثمرناک استفاده برده ایستادند. برتری تراکتورهای تسمه‌چرخ این است که زمین را 45 تا 50 سانتی متر جفت می‌کنند. البته با حاصلناکی تاثیر خود را می‌رسانند. حشراتی که در قبط بالای خاک جایگیر هستند تگ خاک شده در سردی هایی که در فصل زمستان هستند نیست نابود میشن. البته یک فایده‌آوری این با دهقان همین است که کسری و حشرات های ضرررسانی که در زمین های پخته و دیگر زراعت های کشاورزی موجود هستند نیست میشن در فصل زمستان.
то имрӯза мо 19550 гектар шудгори тирамои заминҳоро гузарондаем. Асосан ки заминҳое ки барои пахта ҷудо шудаанд, имсол мувофиқи дурнамо қариб 70-80% ин заминҳоро ба трактори тасмачарх шудгор намуда истодаем. дар ноҳияи восеъ ба масъалаи истифодаи мақсадноки таъиноти замин таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, дар ин самт назорат аз тарафи масъулини идораҳои дахлдор пурзур карда мешавад. заминҳои муайяншуда дар ноҳияи восеъ 23334 гектарро ташкил медиҳад, ки аз он заминҳои кӯрами обӣ 14226 гектар мебошанд. пешгирӣ мекунем ки мувофиқи таъиноти мақсаднок заминҳо истифода бурда шаванд. мақсад ба агон дигар зироатҳо нараванд. мувофиқи дурнамои заминҳои мо пешниҳод шуда 7570 гектарро заминҳои пахта ташкил медиҳад, ки мо мувофиқи дурнамо ҳар як таҳри заминро муайян карда пешниҳод кардастем. аҳли заҳмати минтақаи Кӯлоб бо истифода аз рӯзҳои мусоид ва имконоти мавҷуда кӯшиш ба харҷ дода истоданд, ки ҳар чӣ зудтар заминҳоро шудгор карда барои кишту парвариши зироатҳои гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла пахта омода намоянд. шудгору коркарди замин аз давраҳои муҳиму асосӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокии зироат ба ҳисоб меравад. бино ба тавсияи олимону мутахассисони соҳа, шудгори замин тавассути тракторҳои тасмачарх ва испорҳои замонавӣ сифат ва самаранокии ин тадбири муҳими агротехникиро таъмин менамояд. мустаҳкам намудани базаи техникии хоҷагию корхонаҳои кишоварзӣ бо тракторҳои тасмачарх, инчунин испори онҳо ҳисоб меравад давоми солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг бо амалӣ кардани тадбирҳои зарурӣ, хусусан бо ворид намудани тракторҳои тасмачарх аз Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Беларус ва Ҷумҳурии Халқии Хитой дар баробари фароҳам овардани осонӣ самараи кори деҳқононро ба маротиб зиёд намуд. яъне тоҷик агролизинг тариқи иҷораи молиявӣ бо имтиёзҳои давлатӣ хоҷагию корхонаҳои кишоварзиро бо тракторҳои тасмачархи гуногун тамға, ки дорои аз 130 то 190 қувваи аспанд, таъмин менамояд. аз ин имконият хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ бархурдоранд ва дар ин шабу рӯз заминҳои аз ҳосил холишударо тавассути тракторҳои тасмачарх шудгор намуда омодагиашон ба давраи кишту кори баҳории ҳамаҷониба аст. аз тарафи корхонаи тоҷик агролизинг барои ноҳияи Масҷод як техникаи тасмачарх додан, таъмин кардан. диди сода имрӯз дар хоҷагии деҳқонӣ тухми парварӣ Шейх Марҳамати Лангар шудгори босифат карда истодааст. албатта бадтари трактори тасмачарх шудгораш бисёр фарқ мекунад аз трактории чархдор. бартариш ҳамин ки агар вай 25-30 сантиметр агар шудгор кунад, ин трактор 45-50 сантиметр шудгор мекунад. техникаи кишоварзӣ аз ҷумла тракторҳои тасмачарх ба хоҷагиҳои кишоварзӣ дар асоси дархости онҳо бо усули лизингӣ, иҷораи молиявӣ бо имтиёзи давлатӣ дастрас карда мешавад. шудгори замин тавассути тракторҳои тасмачарх яке аз талаботи асосӣ барои кишту парвариши пахта мебошад. шудгори замин тариқи тракторҳои тасмачарх аз он ҷиҳат зарур аст, ки решаи пахта бояд аз чуқурии 45-50 сантиметр намию ғизо бояд гирад. шудгори замин тавассути тракторҳои тасмачарх дар чуқурии меъёрӣ барои пахта намиро нигоҳ дошта, қисми поёниро нарм карда решаи зироат аз рӯи меъёр ғизо мегирад ва дар ниҳоят хуб нашъунамо ёфта ҳосилнокӣ баланд мешавад. бо ин назардошт кишоварзони шаҳру ноҳияҳои пахтакор Ашт, Конибодом, Бобоҷон Ғафуров, Спитамен, Зафаробод, Ҷаббор Расулов ва Мастчоҳ заминҳои киштшавандаро асосан бо тракторҳои тасмачарх шудгор мекунанд. трактори тасмачарх аз ҷиҳати сарфии сӯзишворӣ хеле хуб аст ва шудгори босифат дорад. вақтам кам сарф мешавад барои 1 гектар шудгор кардан. трактори чархдор бошад агар, онҳо хароҷоташам зиёдай, маҳсули корашам камай. афзалияти тракторҳои тасмачарх дар он аст, ки дар ҳама шароити иқлим вақти боридани барфу ба амал омадани яхбандӣ ҳам заминро дар чуқурии меъёрӣ шудгор мекунад. дар вақти шудгор бо тракторҳои тасмачарх испорҳо нақши муҳим доранд. бино ба таъкиди масъулони филиали корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг дар вилояти Суғд, хоҷагиҳое ки таи солҳои охир тракторҳои тасмачарх харидорӣ ва истифода менамоянд, аз зироати техникӣ бахусус пахта ҳосили меъёрӣ мерӯёнанд. тибқи маълумот дар давоми соли 2024 корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг барои хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Суғд
با مبلغی قریب 12 میلیون سومانی تکنیکای و تجهیزات معاصر کشاورزی دسترس نموده است. از سال 2008 که آغاز فعالیت فیلیال توجیک اگرالیزینگ در ولایت سوخت است، این نشانداد زیاده از 80 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد که هدف کارخانه دسترس نمودن تکنیک و تجهیزات کشاورزی، گذرانیدن عملیات اجاره مالیوی و خدمترسانی تکنیکی به خواجگی‌های دهقانی به حساب می‌رود. مهمترین تدبیری که امروز در نزد کشاورزان پیش آمده است، این هرچه زودتر انجام دادن شودگار زمین‌های از حاصل خالی گشته میباشد. با مقصد سری وقت و با صفت انجام دادن این تدبیر، کارخانه واحد دولتی جمهوری توجیک اگرولیزینگ تکنیک‌های پراقتدار ساحه را به کشاورزان دسترس نموده است که توسط آن نتیجه زحمت خویش را ثمرآور گردانیدند. در ناحیه عبدالرحمن جامی طی سالهای اخیر با استفاده از چنین تکنیک‌های ضروری ساحه، شودگاری با صفت گذرانیده شده دهقانان با گرفتن حاصل فراوان محصولات گوناگون نائل می‌گردند. امروزها این روند قریب که در همه خواجگی‌ها به راه مانده شده، طبق توصیه متخصصان شودگار طریق تکنیک‌های تسمه‌چرخ به چقری بیش از 40 سانتی متر رسانیده می‌شود که این عامل برای مستحکم گردی ترکیب خاک و نابود کردن ریشه‌های علف‌های بیگانه می‌گردد. مرکز خدمترسانی تکنیکی تاجران در ناحیه عبدالرحمن جامی نه اینکه خواجگی‌های دهقانی را با تکنیک و تجهیزات حاضر زمان تامین می‌کنند. در بعضی مرکز خدمترسانی تاجران در ناحیه عبدالرحمن جامی سیخ‌های خراطی برای تعمیر نسوزهای دیزلی تراکتورها، سیخ تعمیر چرخ‌ها، کفشیرگری و اینچنین آهنگری نیز وجود دارد که خواجگی دهقانی میتونند به دیگر جاها، دیگر شهر مثلا ولایت ختلان، شهر باختر نرفته در همینجا تمام کاراشون ما کرده داده میتونیم. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه کشاورزی و پیشرفت کار خواجگیداری، کارخانه واحد دولتی توجیک اگرولیزینگ همساله تعداد زیادی تکنیک‌های مهم طلبات دور را به خواجگیداران دسترس نموده، کار آنها را به مراتب آسان و نتیجه بخش نموده است. بینندگان گرامی، تلویزیون تاجیکستان این نکات‌گری مهمترین موضوع است. خیر سلامت باشید. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед. Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна. Продукция компании Вегафарм. Ламбротин – современное средство для борьбы с заболеваниями дыхательных путей, которое разжижает вязкую мокроту и облегчает ее отхождение. Ламбротин облегчает дыхание, возвращает радость утра. Дышите свободно с ламбротином. Ламбротин. Пусть кашель не мешает жить. дар маркази табобати чинӣ бемориҳои аллергия, бронхит, астма, фишорбаландӣ, диабети қанд, витилиго, псориаз, ҷоғар, экзема, остеохондроз, ревматизм, простатит, чураи сутунмуҳра ва ҳолати баъди инфаркт бо муваффақият табобат карда мешаванд. маркази мазкур ҳатто дар рӯзҳои истироҳат ҳам кор мекунад. беморон аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ метавонанд бемамоният ба маркази табобати чинӣ муроҷиат намоянд. аз табибони ин марказ тариқи ватсап низ маслиҳатҳои судманди тиббӣ гирифтан мумкин аст. суроға шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи деҳотии 50 назди диагностика. телефон 88 31
1441. طب چینی به تمام دردهای شما دوا میبخشد. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.